Skoro 2 veka od osnivanja Matice srpske Košnice srpske kulture inspirisalo je 22 savremena umetnika da pripreme radove na temu Košnice. Ideja Galerije Matice srpske bila je da ponovo veže savremene umetnike za tu najstariju srpsku instituciju kulture. Matica srpska je od uvek bila od 1826. kad je nastala pa do negde sredine 20. veka uvek vezana za savremene umetnike. Oni su učestvovali u njenom radu, ona ih je njima finansirala studije, oni su poklanjali dela, ona je naručivala ona dela koja su bila potrebna za vizualizaciju njenog identiteta. U smislu savremene umetnosti postojala je jedna mala pauza koju smo hteli u stvari da malo nadomestimo i da pokrenemo savremene umetnike da se uključe u zajednički rad i samim tim pojačavamo i simboličko dejstvo Košnice koje na ovoj izložbi možete videti u tradicionalnim likovnim disciplinama, ali postoje i tu računarske animacije, videoradovi, kao i audio zapisi i nekoliko instalacija. Umetnici su ujedno i darovali svoja dela Matici. U kolekciji se između ostalog nalazi pčelinji ples Igora Antića, slike Danijela Babića, Dragana Stojkova ili fotografije Predraga Uzelca.